Mwana mweringi mleithiria wa mubango yogima mamwire karibu sana kiri mubango yogima mamwire turi au nikenda kutiera uwe mleithiria uri na ugima bubwea bwamwire na tukerware turi na kaita kega kwariria thina ikumenyekana ya pneumonia na ntininka ningwatanirite na daktari Mate kuma Wellness Health Center. Karibu sana daktari. Thank you sana Teri. Bisa sawa? Bisa buru. Kethia mleithiria. Mleithiria wa Meru TV muga. Maritwa ni daktari Mate kuma Wellness Health Center na muthikiri wa kawaida ukenda kumona niwengwa nweje Meru Continental Hotel ndiko jonde change matatu mbithande first floor room number 6 au ndimbe thawandi oweja ndiko jonde change matatu ketho kimbona no ketho gutetheka na mandu ya ugima waku wa mwili. Hivyo sana daktari na karibu sana. Nete tonyekire radio turantukerwa ari pneumonia imbi nako tutomita ndimoni. Mbere pneumonia ni dagona anto bagiwa chuo mwanya no ete pneumonia limonia. Okay. So whichever tu agicungu gechire na meri. Na Kenya ugeta Mombasa mauga hapa ni kwa Waswahili. Ndajiaro Mombasa no na ndi ndimba kwa likidori kia Mombasa atwalike Meru. Okay. So pneumonia kana pneumonia ora kameta muthikiria uninga meta pneumonia. Unda meta pneumonia tho meta pneumonia metoriali ya kintu kimwe. Pneumonia ithagwa ithina ya the airways kana njiri ya ruo. Na njiri ya ruo tiri ambitie niuru eta mwaka kuri kintu ta mauri na aria ruo ruthaukirua na rwingi ruchenjanwa ni kintu ta mauri and then blood kana tharike oxygen ikayukirua carbon dioxide ikauma na ikauma makana niuru ou kintu kionde gecha kiangarate ni njire u kuma niuru mwaka mauri iu niko itagwa pneumonia. Imesa mtoria urira kana ria kwena mpio muno tena brana ukero ukawate pneumonia kana ukawate pneumonia te pneumonia ireta wa impio. Antonge bagwa pneumonia ni impio akibara. Of which is correct. Na nundu ria muntu eta kuntu kwina mbio kana karate kurigiria kibara kiawe kwimbio. Of course rutona maniuru nitha rukamatite kindu itwa dust okungu wakamata pathogens na pathogens tugani bacteria viruses na fungal na parasites na ndi ria wekara kibara yaku te ukirigiria mbio ni kwitha kuna condensation of the air in the lungs kana alveolus ukethwa ruolo kukumandeni akanywa rwita rukathithia droplets tia runji na ethero ni rukamatite nuntu no maka there are millions and millions of pathogens ndeni aruo nuntu pathogens ni iwitite nandi tia trimana kindu itwa droplet ya runji ria rwathio nuntu bwa condensation ukona kanya gakuatira mbere itwigite expelled out kana mbere utitwenja bwa the respiratory system kumanisha atia ethora hari na bacteria iria jite na ruo ya kumandene na watakana kanya ga condensation kana karunjirwa kwata kawatanirwa u muntu ria rigwatini tweguru sana gwagojo ni thina ya pneumonia nuntu of course bacteria ira kana pathogen ira ikethwa ikwata kanya ga ukuraga kathongi nuntu kura kwina ruo rwa kwigana kwina runji rwa kwigana kwina bya kuria bya kwigana na au ni pneumonia ambagiria uguo mbio ni thagirwa ituma muntu ajo ni thina ya pneumonia. Basa na daktari na kunyodhiara na kutoa mtu akawata ni pneumonia. Of course togiria ya thigara ya mbere ni pneumonia by itself nuntu utiatere kwithirwa njira yaku ya ruo ita igikuma togi na togi ria gukuma nau ithwa kithia kindu itagwa ta nuko na anto barugagira kitchen ugatega the chimney ni thagura ina morale wita morale ni mikimiru that in black thing na ndi togi ria thigara ya gukuma ndeni ya mauri ni withithagia ni thakuna kuna that ikigwatana nau no ni obstruction number 1. Number 2 thigara ni thagura na chemical tagwa nicotine na nicotine ni tethagi ni rigagiria kindu itagwa relaxation ya muscles na
muscles cia mauri oithithitwe ibateka gita konte kwithwa ili non-stop ikirelax iga contract nandi etana wika affect ngugi ya mauri amba kuruta iu ni pneumonia orindi no twago kendo konde ka affect uria njira ruwe kuthia ngui iu ni pneumonia. Okay, ni vena ni libri kumta kona rirare na pneumonia. Vione vya pneumonia ni tuga ni vione vya kawaida mwaka ingi muntu atibatere wite sibitari nundu tuge terwe tawanya runji kindogo no kuthiriria ngui ingi rweta njireni ya rubu wambie ukora iu ni dalili ya pneumonia. So ni dalili toga ni very minor utibatere mwaka wita sibitari but kwe tugaga nundu pneumonia ithagwo na stage 3 kwinera tugaga pneumonia ikwambia kuwata tugaije ni pneumonia ya kawaida taria muntu akunyerwo njugu kurwa bia kuria byaku itereta nau ni pneumonia i minor but ni ta kuria twitaga moderate pneumonia. Unya ukorithio kari pneumonia. Yeah, that's a pneumonia. But pneumonia ya mandaktari bashuguragira sana mpaka ukwa ni bia kuria no ite stage 2 kana 3 no ndira itagwa aspiration pneumonia tutemithembia pneumonia. So uita mild pneumonia namba tutugeta kwi moderate pneumonia nandi moderate pneumonia ni muntu ambagira kuona dalili ile iutumete kwi daktari kana kuri healthcare personnel nundu akambia ukora newe nandi ngwata ni kabara muntu akiwa ngwata ni kabara ambia ukora sana na itike a nuisance to uria wikara akambia kuona njoma akambia kwigua mwiri kwambia gwiteka murutira na akambia kwigua mwiri wao kinogera ile ni moderate pneumonia. Kuma u tugeta kwiria twitaga severe pneumonia kana clinical pneumonia. Ici nandi ira moderate ukuruka no twambiriria na mild twaja moderate tuge for example twambiriria neji ya aspiration etha ni pia kurokurija wigua koro rimwe wigua kanyamko gata uma gatuwa mumero na wali wa kambwe kanda wataka injali nau gakauma kongwa nandi geteka watire kana kethwa ki inja etha ni mumbi ya bone geteka inje the bronchi kana mumero na kawatire au iria igete gituika moderate pneumonia moderate aspiration pneumonia nandi au no kambiria ndali cia kwithwa gukora no kiguka ndukuigwa mumero but etho atiuma gakaita mwaka iretwa clinical pneumonia kana severe pneumonia nandi aja ukambia ukora persistently ukora te utithiria no kiguka muka nukwenda ukaruta na te kuma mwaka witothithirwa operation ile ni witwa severe pneumonia. On the other hand kwina infection ile jumba gukuma ndeni ya kibara ichambagiriria mbara na nandi kiakinya kwi clinical pneumonia etho ni murutiro witagio wetia mwaka above 39 degrees Celsius etho ni kibaro kiwa wina shortness of breath uri gujaruo baturi utigwa rukingana ukegwa kibara kina murimo na ukethwo kiwa kibara gitagwa yani kukiona rukuma na rukuma takwa rukuwa rukinunga ndamu yani that brand smell ikuma ndene ya maurimi yaku netha ni mirimu very serious ta timbiere nao ukethwo gukora makoko na mucus rukuta na wina ndanda cia ndamu kana ringu kono gikora ndamu akipring ou severe pneumonia netha wichana dalili mingi kuringa ni mbike na undeni ya mauri Nyanta bado wati no bako uti muntu turi gwatini jwa pneumonia nundu twawire batwi tuthia ngura tukwenda oita kuria no kwaria no tibate kwaria kuria nundu yu kawata ni aspiration pneumonia so uti muntu turi gwatini but ando tubate kwaria sana bari atangirita risk na ndaba turabari in community dwelling ije twaragiria ando turabari ikundi uketha ni murutani na ana ba skulu uketha ni antu bari campaign fulani ukethia ni antu bari ngugini fulani mwaka barute bari baingi so antu bari wati number 2 ni ana bari batakinya miaka 5 na by the way in every 1 minute kumara twambiri kwaria jani ndagika uitano yukuruka ndio tukirusia na batano nteguru in the world untu wa pneumonia
So twana tutu ni twithawa tumbirwo 5 years nitwa turu gwatini twa gwatio ni pneumonia sana nundu immunity yao itethwe ki develop na ntuire bacteria sorry but the pathogen ya tukuja ruo thutha tuna a lot of pathogens so in every minute we lose a child nundu wa pneumonia ukana hata kinya miaka 5 twitha turu gwatini na nio twithagwa mwana ukeona na ndari kindo mwiki kwi daktari na akethwa gicurikirwo mapema andu bangi bari gwatini nio bethagwa na kindu gitagwa immunocompromised immune system kuni kuga mena thina ya immunity yao iria kurwa na mirimu na ndukethiria into tuga pathogen gukumana ruo chieta ndene ya mauri askari baba batere kuthithwa ni mwiri batiriku na etho bari kubatina hinya batina risasi o bateumba kurwana the pathogen itself na muntu akethirwa akigwatwa ni infection ya pneumonia na rwiro andu bangi ni the smokers ukurite gurekere nundu smokers betaga the tire ikethwe kiangaratania the normal tumitaga kana kwangaratania ya mauri babatere kurwa na mirimu bongwa ukethiria muntu ni thagwa kiajo ni thina pneumonia kana ringi ukethira nundu kwina particles chiata ina undani ya mauri no irete thina pneumonia chiongwa Ria mtu ana thina iri daktari no etaka ura dawa chemist ndawa ichitagwa OTC pneumonia ukaringana ni pneumonia iko kuwatite nundu ku pneumonia imba kuwata mithemba ya infection kana tuge infection pneumonia yutumba gwitwa gure ndawa nundu guti any treatment in drugs ubatere kwendwa the over the counter in fact all the treatment in drugs thijo atiandikibwega sana POM prescription only medicine nda batere kwandikira ni daktari but etho nukumenya ni runjo nywire na iguru gwita ndeni ya mauri na wewe ukwambia ukuretere thina no ite kwi muntu reto wa pharmacist kana muntu a chemist umwere woni ni runje mbigire una thina menteria ndawa ta PDL na painkiller uyi ndawa cha over the counter you know ito kagora ukaringana urokuwa pneumonia kwikari no reija ijire Iba sana daktari. Kita kram tu ya sibitari ndawa kumoya bawe. Kanai sindano mtu na mtu maybe sindano. Kamwe mbere ukaringana how severe is the pneumonia. Nuntu niyengiwa for example muntu agwatwa ni aspiration pneumonia akurija ngukiawe kana samaki. Kamura itugeta mwaka mumeroni jwa rugo. Muntu of course no makete mwaka sanjari. Kungi nawe etire nuntu wa immunocompromised kana immunity yawe tena inya au ja ruo na bacteria TB acidic bacilli ini ta tuberculosis ya kumandeni ya mauri muntu la yekwa we treatment ya TB up to 6 months ndawa je kunywa ntuku o treatment ikumata muntu ule pneumonia ile na ni muthemba juriku na naekinyite na infection ya type iriku so tukiambiria mbere muntu awijana tushukwije ni pneumonia nayo ntwambagiria mbere na etho ati very severe tukamwanda watumire anywe ndiku 3 to 5 days ndiku jia mbere 3 to 5 days na ndawa ile mwaka chithe china painkiller na antibiotics na antibiotic nditho iche kunguruki ya mithemba 500 ile itirita pneumonia uto wa munenge antibiotics general antibiotics na tumwire tonywe ndawa iji ndiko ithano ikithira ubate kwetho buye uthetho kubua wije kairi kumau etho ni muntu wina thina ya very severe infection and very chronic one yani thina pneumonia jiri aremera kibara ne tikwenda kubua achenjerete ndawa round ijiri ithatu no ewite kwase na kwa muntu wa mwakani athire yani thire kithira muntu tumutara amame sibitari atuike monitored kana raithirwe uria wita na tugitaga into ingire chumba kwithwa ikirete ugwati jwa pneumonia kwithwa kiongereka Iba sana daktari. Thina iri utumba kurigiria thina pneumonia nuntu utemene nae kauma Tena vaccine maybe nantumba ko. nitetaga tukiachana vaccine kuri maybe ana kana kwi bacterium ta mithemba ya streptococcus but in general tukiye kunyia infection itekawate mwana but nukuwe mbali na vaccine ile ku in every minute ndukulusi mwana emwe in the whole world in every minute na kwina vaccine oni kwa nikuma thine tiumba kurigirikia
but kwanta gantu bategete kwi vaccine ya pneumonia. Baba kuriria kitu ni anyu ibathiara ndio kana te daktari tegwa muntu ontonyu athigara omwaka jwe ni pneumonia ari okay tutenende kire complications ya pneumonia tuita kwi complications ya pneumonia ni kwitha kuna mithemba itano itandatu ya pneumonia turaithirie imikai sana nundu ira ni egatonia complication wambe kwitha kuna community acquired pneumonia itagwa CAP community acquired pneumonia iji ni kumaanisha ni pneumonia uria umba kuwata kuri achore baku kuri antu abo gwikare nao na iji igwija ni jae mirimu mwanya mwanya na complication ikarete infection mostly the infections na ikarete thina cia kwithwa tatirutu mapema ukithwa kidevelop weak respiratory system kwa hiyo muntu ukiwa andachitwe kibara mwaka wa 1996 mwaka na alwe mbi ya thine wiroku ukwenda nileta ka weakness ndani ya mwili kuna rengi ithagurwa iri hospital acquired pneumonia tele tuge muchoro kwa wajua kana mwana atele wajua kana Dr. Mate na ndi apindi no mwaka wikana mwana na aria wondini wote ajitwe kana mwaka witoka raitha we muchoro waku maybe after every 6 to 5 hours in the process weto acquire the infections from the hospital ila ntuita hospital acquired pneumonia na ndi ila no wati nuntu ukethirwa ikirigiria uri oreta hospitali ukero daktari iji ni hospital acquired pneumonia ukero na ndi tia wita kuraithare aje ba hospitali ukabaringagira thimu na kuringira muntu thimu nuntu ugaithori una restricted movement nuntu pengine ukuwatwa ni TB nuntu wa hospitali ukerwa wote ukume hospitali nuntu wina thini ya TB kuna rengi twitaga health care acquired pneumonia iji na ni ria watandu Dr. Mate antu tabanasis antu abawita na kuthambia hospitali antu abakuta ngui ya ugima wa mwili yete abagwata na ndethwa ngwatio ni TB kumanisha ndita gutirita andu sungu yakwa ikwamba kuruama nkaria ngabuga ukangwenda kwa ukwatwa ni pneumonia we daktari ku pneumonia mba kukwata kana kuringa nguyo kuruta urungike ngui kana nguya kuyuria we ni complication nyingi so financially nalora gwata mbeca igatia ukiona alafu kuriria itagwa aspiration pneumonia aspiration ya twariria sana wengera muntu akurisa samaki kana kunyarunji reta njirani ya rugo na ndi erongo kukumire arajipate kwa the operation kuna most likely wound ya kwithwa during the operation ukethwa kinengerwa ndawa chitagwa anesthesia na anesthesia ni chumba thikitha witamba na memory ya mwili ono likira mirimu ingi kana ethe mwako utichokera kawaida nyuma ya anesthesia ni kwitha wisaina form kwi daktari mbere ya wita theater wasaina form uni muntu rio wathithia anesthesia uni daktari wakathithia operation abo baito mwaka usaine mbere nuntu utimenya either after the withdraw ya anesthesia chokera no mukanto chokera nomo ou iyo no kugatithia ngesi waka but of course 99.9% betho chokera nomo o no idagira kuringa pneumonia ya kwata kuma complication wa wingi bomba kumira no ithe okwata thini ya pressure no ithe okwata ni thina ya kwithwa mbulini ekutuika tampered with nuntu wa pneumonia no ithe okwatwa ni thina ya kwithwa gutuika impaired kana okwatwa ni thina fulani ndeni ya mwili netithira nuntu wa tugo pneumonia ndio sana daktari ukiwa kuwa mudete kimaruka ndu angwenda kwira muraithiri wa Meru TV mirimu ni jaga ne wata muntu ou kumundu wejirete riambira ni ate murimu na wa umire ndamwe murimu turana antu wote aukira kwita kwenda daktari umire daktari ndiwe 1 2 3 ukindo wita confidentiality kana privacy ndeni ya civitali mwaka ethwa ni mukuru wa Tereja ndethira kwenda ngonori Tereja mburi mukuru wakwa nimbikira ario ndimwira ija ije ni nawe
ndimwereza nire ni ambiera na wakwenda ukona confidentiality makoga muri ukaria to wajitie itakwenda daktari mbora akiumwire oni ndeto ni cyakwa na wenda daktari utere muntu ungi so ni kwenda kona privacy na ngenda kwira muthikiria muraithiri wa Meru TV ukenda kona Dr. Mati no ningire thimu na no niungire ndikendi matatu Continental Hotel namba cyakwa cia thimu ni 0727 146 017 0727 146 017 kana Airtel 0784 143 578 0784 143 578. Nĩguo sana daktari mũrĩrĩre wa mũbango ũyũ wa ũgima wa mwĩrĩ ũnũtikĩra katanta ũgũrũ gũtwarenga kwendera ũtukũ bũmwe ethira wĩna kaita kĩambĩta wa tĩri mbabu.